National People's Party jong ka mau karwat unit kumshimenta jong ka jing rakhe ka sikha jong ulet PA sangma bat ka jing rakhe ka jing dap khat wisnam jong ka jing sedang ya ka NPP menta ka singi kala penlong da ka cleaning drive ni ka jing pen khut ya ki jaka pat ba ha ka ba kila penbet ban pen khut ya ka jaka yang kali hayo mau karwat Southwest Khasi Hills District ya ka ni ka program la penlong hapo ka jing yalang u ad hoc president jong ka NPP mau karwat block unit uba HS dingdo ringkat ka jing don lang kinong kit kam ba khamat jong ka NPYF lembat kinong kit kam jong ka women's wing history ke jong lead porlo ajitok sama nung seng ka National People's Party nung yang bakal jong ka North East India jong dengan sepuluh ya ka kundi kumakalong kajing kan mau ia lead porlo ajitok sama nung seng ka National People's Party but nung yang bakal tam North East ni ai kublai pibaro kibidon lang hakali kasi menta matkan mau burom yo way uru kraw jo ka jala me khalaya ul shakri hok ki brio ha ka jala hakali ka sngi ngira khe kalen khu sngi kha jong une unong elam ba kraw jong ni la kha yo pi esangma ka si tarik nai lor si jar khnes pa so phunyo hawas gar hills district jo ka jala me khalaya nya do udang red ka kmi jong klahika ya u ban long ba hok so red bat batre hok hakano kanu ka kam nda ula kam he ula tre sitom ha jing pule but baula pendep ya ka degree na ka St. Anthony's College but ya ka master degree ha ka International Relations College nong ya sak an but nong tho but ula rungru ha ka kamsan perthai jing tre sitom jong u ha kamsan perthai klakan tiu ya u hadu ba udang long tang unong tre barit jong ka Congress Party berlakiu ban long General Secretary ban badru ya ka kam Vice President jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee leng bak jing tre sitom jong u baka party Congress ru klakiu hakiliang baro kari kesni ke bakarpang atau ba la tha yang ni di bo ba halo den parti bin hata ya rakhi kan kari kesni ko pang kari ke jingdap dia ko ka sni kha ka ba dia ko jingdap ni ke snem jong seng jong kali parti we ni kiri crowd jong kali ke jelas ni di sangat ada itu arta kesni ka ba hakani ko pum kari kesni la seng ka parti NPP pat kari foundation de ka ba khatwe ke la tha yang ni ba kadi kesni ngin perlong ka cleaning drive ke nak leng jongi jong ka parti nang ne na ke district na ke block bat na ke youth na penbet perlong ya kan ke jing pen ko je ke parti ng lot hang ne ya wat ke ba dei jong jong dai mon sim ne bat hadin kan ne na dep kan program ngin hapan perlong ya ke meeting ha ke office party man ya keren ya kan ke team ke wala bu kata ke ke honoring legacy and nurturing future life earth and care kan ke ka team ke bangin ya keren sibet ha ka meeting ke long ha office party bat nadin kata nadep ka meeting na ka party ngin pajan bu wan jingo ya ki bapang bustan ha ko civil hospital mo ba kan ke sngi ke ba comment ni nam no ke ni ke ba ko bi kerang ba ki long ki samla pendep yang rekam ban rakhi kali sini kepak kena kena jangan lah cuma di taruh di hot jong kapati ada di rumah mbak di sana kalau ai dari sini dari sini komen sini job ke sini kabar ini akan mau orang ni orang mbak kral akan nong kalian tiri lihat cakang iki ke begini kira mbak lahi kai hari ini kita ngini lihat besok